INP channel clear tu te chibai le vek ule February ni ania enom na hun threwa hun tha in chan kan bei sei Biden admin in Donald Trump ala zui zel thuatang hian bulin tan le phot teng u White House sa chwa san nu thleng po en Donald Trump chu zui zel ala ni ta cheu maya Democrats te hian kong tin renga Donald Trump ti boy an tua US President Louis te chan vo don tur US President Louis dang ti ang boka dan anga adon tur thil poimo tak mai chu Democrats ten chu sakan tum le ta kan nung lama khan US former president te ham thatna chi rang rang kan soitoa khang ba ka khan US President Louis te hian intelligence report chi rang rang an dong thei boka information poimo tam tak an reve turani US Intelligence Agency le National Security ten akha token former president te hi briefing an pe ve thina hei hi US dan in former president te chan vo tura aphal sak ve reng ania Donald Trump ani wangota nar thei ani lovang White House chuan Donald Trump an US sarkar thuruk poimo a riat ve theina chu ti top sak an tum meka White House Press Secretary Jen Psaki chuan February ni khat khan media te ma a Biden admin malak nakal zel chan chin tlang pui in ril riat na briefing anaya he huna hian Donald Trump chung chang he soitela intelligence team le national security lama Donald Trump chung chang hi ka thlen to a US sarkar thuru ka riat ve zel hi US ram himna ta na poi thei do na kan ngai tu me ka thutluk na kan la siam thei ri lo ati former president te hi US ame poimo anni kom khwa to a thuruk top khop top secret ni lo thuruk tam tak classified information anti hi an riat tir ve zel ani sumle pai thila ham thatna sarkar ina pek te po anep lo hle ti video masalama kan tar lan to kha Biden admin noya official tam tak chuan classified information Donald Trump riat tir ve zel an du tatlak lo maya ama mi malham thatna tan thuruk te aman mayan hlawani ma na le White House atangin information eng ma adon ve an rem ti hlei thei lovani hi House of Representative House Intelligence Chair Adam Schiff Democrats pachal chuan CBS Face the Nation program ti hian soi he president hian intelligence briefing adon le theina chan tur hi om lovani tuna le nakin zela po thuru a riat rem to lo Donald Trump hi rin ngamani to lo ati Trump former principal Deputy Director of National Intelligence Susan Gordon Point apu hlui king ve khopa Washington Post ati hian aziak President Thar Joe Biden hian Donald Trump an ram ta na thil hlo oma thlen theina hi adang theya he thu nei na hi chu President kuta omani Donald Trump hian politics khel zel ala tum sia suang tu na thalo tak tak nein thuruk te man sual mai hlo omani ti en Trump chu dem hle hetiang hi Democrats teril ru chunia Trump hian politics si chol san se chuan heng po hi an buai pui lo to pang Republican pui pa ten an bethan na samai sia president chu le ngei an ring for mai boxia Biden admin malak na thuru ka riat ve zel hi an du lo ti achianga chuan lam chi rang rang siamin Trump chan vo hilak bo sakan tum ta ani ber Republican Party lampo hian thom anon nga chho ta khop maya ba ka Donald Trump po hian sumalo nga hle bokani heng hi kanan soi zaw le hretange November ni thum election zo hlim khan Donald Trump chuan Political Action Committee PAC Save America ti adina election result ti danglam antuma wangin donation po alu thahle Mase Trump legal team te kha du angin ma an la hlei thei talova sum tam takan seng man talo Trump supporter te sum tho khom US dollar makta doi som thum le pakhat zet chu Save America Trump Political Action Committee hian alakola Trump tan sum lama boina omri lova adu angin ma ala thei zel donani United States a hian politician te hian party tran puina pia lama
an mani polin political action committee an din veka he PAC hian fundraising te nein atul angin an candidate te tan ma an la thin tin kan soitak an khan political action committee ya sum petu NGO le mimal te ni na tarlan ani vek herlo boka arukin company lian ten an du zong candidate te tan an political action committee kaltlangin sum an pethin ti kan soito kha drama PAC hi November ni kuwa sang ni le som ni adin ni in adin chan berchu election fraud wang khani The Wall Street Journal chuan Donald Trump hian kum sang ni le som ni pali presidential election chu le atuma angai tu mek ni in reporta achu le dona ni chuan Save America sum hi atangkai hle dona ni Trump hian president chu le mo chu lowe mo po ni se sum tam tak ama PAC na kol mek hi candidate te zinga ami du zong te thlop na na mang thei don boka tin The Wall Street Journal in tarlan angin Trump hian Republican House member impeachment trial thlop tu representative som te pai thak nan Save America sum hi amman an ring bok hei chau hilani lo Trump campaign team pon sum kutan kol mek hi US dollar makta doi som sari le pali la yatling boka Federal Election Commission dan angin US dollar makta doi som rukvel chu Save America account na an transfer thei dona abak la om zong chu FEC phalna hnuaya an mang thei thowang Trump campaign le Republican National Committee chuan November ni thum matanga kum tok thleng khan sum US dollar makta doi zani le somnga le panga an mumanani heng Republican Party sum din mun hi an sumla khom na win rate tin Federal Election Commission report ape katanga hriatani kan Indian rupee chuan atam du view donani hi thingpui manan balo thei viawang tekhan anti mai ni representative som zinga pakhat Adam Kinzinger chuan January ni somthum pakhat khan ama polin political action committee country first chu alodin ve to a Donald Trump adu lo tu Republican te chu hui khom tumin anti-Trump rally na yan tum mekani November ni thum nuwa Trump campaign le Republican National Committee te sum mu dan Federal Election Commission a thelu ani to a claim kan tar langanga December ni khan Fresno developer Richard Spencer chuan US dollar sing khat sang khat le zatni apea uta attorney Douglas Nielsen chuan December ni som paruk khan US dollar sing ni le sanga apeboka December ni ve khan investor Lee Bieman chuan US dollar sing ni sang ret le zariat apebok National Fraternal Order of Police pensioner Paul pakhat Political Action Committee point December ni khan US dollar sing ni le sanga an pevebok Trump legal team te sum man na lam soile zoi bokela Trump lawyer Louis Mark Kasowitz law firm Kasowitz Benson Torres te nena US dollar makta doi khat Rudy Giuliani law firm nena US dollar sing ruk le sang thum Rudy Giuliani agent khan ni khata US dollar sing ni zat aphuta ma se Trump campaign hian hei bak hisum an pek thuan tar lang hri lem lo Donald Trump ado tu Liz Cheney chu McConnell an humatum ti thua ombok Republican House leader zinga top 3 din mun lo mek Representative Liz Cheney ikhan Trump impeachment athlop ve khania athlop mai po du tok lovin tong kam u chuak tak taka chak chuak fo boka a representative puite ngei point a chet du dan kha an dem hleni Granol Party ya ani na chel mek te po hli sakan du ta hial mai Donald Trump a mu nuin Republican House leader Kevin McCarthy chuan February ni thum hian in khom a kaudona Trump lam tang te chuan Liz Cheney din mun hi da niam an tum hleya Mitch McConnell le a ho te chuan Liz Cheney hi din mun sang zo ka da an tum ve thung ti chuan Republican Party chunga hian Paul ni anom mek ti a chiang chho zela hei wang hian ani an malak na tam tak po a hlo cham zo ta kha Ohio Representative Jim Jordan Arizona Representative Andy Biggs
Florida Representative Matt Gaetz le drama fapa upaber Donald Trump Jr. te chuan Liz Cheney pai thla kan du thu an soi chuak to Republican leader Kevin McCarthy chuan Liz Cheney hi adu lo than lo ti soin party conference ma zona a chhana nga yanga vote la ka niang ati Republican lawmaker ten Liz Cheney an du le du lo thu hi vote manga an soi ngai don tina ni chu Republican representative som te hian party chunga khingpui an nei ngal der maya midterm election ma chon turin an din huna chiang talo Trump campaign lam chuan an ni hi do an tum ta bur mai sia Trump impeachment berla chu a hlo thlin mel lo riu mai le ngala an ti fu chia lo dewa ang le ni hi Mitch McConnell chuan Liz Cheney hi atran na khopa na hoi sen takani kan party le ramta na mi poimo ani a an na tho awangin kaloma kan ramin tin mun khir takapal mek lain ani hi tho pui zel kaduani ti in party ramri dai dar tu Cheney chu a fakmol mol mai Senate Minority Leader Mitch McConnell trong kamatang hian Republican Party chunga boina om ti chiang takin a hiat heya anin siam rem vat lo chuan kumsang ni le som ni palilama po beisian phadon lo top mai ole kan chanalin lo thira wangin kan lo me